Dak, dong nama teh hijau mang dak datang ti Arab kemarin. Udah kayak dijamutan gitu ya. Parahnya. Pengetahuannya. Nah, enggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Nama saya Jamaluddin. Di mana di pedagang bensin? Di ayah. Ai motorna mana motorna? Kontak saya mogok. Nonton sok di bensinan? Terserah kontak ana mau dikasih bensin, mau dikasih kopi. Kemana bensin Haji? Wahidah liter. Oh, bantang Haji. Terserah tangan ana. Cepetan. Wahidah liter. Kontak ana the house. Iya. Udah nuhun. Harus mana Haji? Ayo. Utang banyak lah. Oh, sudah jelas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Si Haji Deng ngomong mohon balik lol. Dong nu ngaradi. Bensin ge ngahutang. Pikirannya aja. Ngomong berpada. Ayo nembak bensin. Alhamdulillah udah terbuka jokna. Alhamdulillah. Ana udah terisi out. Jadi selesai. Alhamdulillah. Ana haus. Kenapa ini anak-anak? Anak kebetulan. Kenapa ya badan anak? Ya Haji. Pargoy. Dak, pargoy. Goy, gerakan. Astagfirullah. Ana mabok bensin, aja duduk yang pagoy. Ini.